Finally, I was only excited. So hey guys, welcome back my YouTube channel Hanya Hilam Sofiro Ani Hayong Production YouTube channel o geseng nugi makhana sengno back to lajak boxa geseng tini biang thanai gage tini sini program tongo o mono phasing abon bagi seng tabuk jeraina lerway station o naisingi tongo mane ler naisingi tongo sariko mane seng mono thangai tini program khainai bela aboni bagi keseng gari bai thana han tongri no gari kana sela kahani nai kisa train rok baibo thangana hanai ko yang ke khunju buruk jang nakhedi andolo omorok bebang dan charma yango chengra thanglai hasi khusi am hakena thongthok jathok ngi thanglai kata nale ta khaisen na Yasku. Asi ban thang pa kaya ko no. tang marasa Yasku ra. Ha brai tong mo. ang para tong mali ya mandar han bahar mang tong siu para Finally, I was only excited ini. All that was China, China. ka finally sini train ro ai sok gya keseng tabo sini dol to ha to la thege kai family sing to jara na Kadara kare to nen thare bo jaga bo kasu thege bo sungna nasiki phai tong sung bo no nai tuli tong ke bo khatar na kore to sabna ko mane khasrai thare ga flashlight sung khane nei kauni khala sing thege buka sista bu khapro mai ma tong lai ta dei bu tong no ma khana go ben thasa You like the old habde os kuchila ler mani ye ande finally sing khai nei jaga rok le thik na maka ga chu le khai yang nai ni din logi makna sindan charo yang yang dol kaisa kok sale tong ke yang ke manai sisila bo bai kok sai tong angbo ga jotono dol mili kok sale tong tini ni program mono belai tong tok sa tok ke hasi khusi khai nei ka phai bi nei mono ni borong no sentren chalik Among South Africa ni borok India ni borok belai na phai tongo igono khana among ke border among ke India among ke South Africa ke takona la borok ke demo haban demo phan borok kubang china ke pura all India thanai jat among ke abagai china bo kubang no tokhano borok ni among ke kisa noram among ke kisa softi na china bo borok pai gala hema to borok kubang phano Hello guys, nan hari biar sonar ti phema hang to ha. sonatin bhai be amra ei khare pula lege na nora pai tong le tai tata nora bat ta tong le ro bat ta tong le sam kya Ni nama ang sai ma. Temazani station sopai kaya ke sengora tabuk bathagei nai manang azaga bumuro khel khajak lebla ang saimalia ngaga tangke ang train bai asuk travel khajige ko mane jagi khaike agi khaimen bising taga se khajige ko ka tagoro station bathagi tongo ke nga takte se han choli ukha ke tabuk nga ke sang bormora mane ungko hapsinta bormora kaisa hagor tongo an ungko bising tike sang tak thanjin tai ko nugi makhana
sok paila ha ko tulung khai tabuk le gari kais thango di lama kolongma tamo khaina ini program sekolah ini no kan Finally, sorry, finally bonus kan shopping aja. Taman tu borang saya aku, ke till and night tong di. Kan shopping ya. apa ya tahu se station ni bareng mata finally sing station ni nokri bo sing direct no gari bo phaisa pajak sin mane arani committee rok sing no gari no hokata mane hongo bo tundir penai tabo bo talang penai hita am haika gari ta kalage na ha kala sini nggak sila biki tampun sih biang buk sesari ini nih sini program share lockdown masih di rest time rest kayak masa share askal lokha borok se sijakle ya bang suka nari share borok bakabang mano asenuk jakle ya sini tinin program pai khai ko jotono khati ton rakha mani to sini tinin program papai e baiknya ta awesome mata kibina yang ora pakai ko the next day. So good morning next day sing tabuk nogothana bagai phongai siri sing phaisa pakya mono railway station o ngake yango makhiteng agartala talangna baginai thaligrok tilajak borbo railway station no sobai bene jotona na singlajak ke tini agartala thanglaibanai naitung iko ben kiselang ba tren ko job phainai bai suma satau tu kan ketonai soro kiton da sabi tonglai nai kiton train malgari khongsa phaigera onek kolok momo je thanai next blog nukhana norok ang ani dolok ni gari paina thamburu nungma hai am hai sam kolongma malaimani finally sini train bo phakya e buka winai soli bo tongkha mane taksa thanai agartala ke mononi borok tong ani blog rok nai tongkha ke sini musamung rok baheng jakhan rok comment khai sabadi jotono tini ni blog asuk jora tunjang sinai ke hamza ka like khai di subscribe khai di tai share khai di bye bye malani next video wo